بۆخسەکردنی زیاتر لەبارەی دۆخی سیاسی سووریا گفتوگۆکەین لەگەڵ بەڕێز نزار موسا ئەندامی کۆمیتەی سیاسی پارتی یەکێتی کوردستان کە پارتی یەکێتی کوردستان سووریا لە ڤێنای پایتەختی نەم ساڵ لەگەڵمانە. بەڕێز نزار موسا سڵاوتان لەبێم کاتتان باش. سلااو بۆ تەکەکێ نزار بخێر هاتی کێک نزار دخوازم بزانبم نها سووریە vەگەریایە کۆمکارە عەرەبی پەیوەندیە وێ لەگەل وڵاتین دەردۆرژی باشتر بووە گەلو ئەڤ یەک چارەسەریا سیاسی یا کریزا سووریێ لاواازتر دکە یان بەهێزتر دکە دیتناتە بکر. بله سلااف و ڕێز ڕەوشە و سوورین هاش پەتە دەرباس بێ ڕەوشەکە دەباوەریامەدا پشتی ئەو نێزیکبوونێک و هاتمە زمان ناوبەرە سووری و ناوبەرە دەولەتێن عەرەبیدا پێ خویاکردن ڕەوش زەحمەتتر دەبێت ڕەوش ئالۆزتر دەبێت ji ber berê jî yanî biryareke navdewletî hebû û em bêjin çareserîke siyasî jê re dihate karkirin ew jî ser bengeha biryara navdewletî bû ya Cînîvê 2005. Di wê de jî piştî ku em dibînin fokusa va lêstikvanê bihêz navdewletî yê xwedî bandor Sûrî em dibînin rewşa wî çavê rewşa Sûrî dimeyzênin bi çavekî mirovatî dî dimeyzênin bi çavekî însanî lê dimeyzênin ne wê rewşa siyasî lê dimeyzênin pêşeke siyasî welatê Sûrî de heye îro ev pêkhat Sûrî her tiştî vê ser masa ev bîn û ev hêzên siyasî ji opozisyonî wê ji aliyê çîna Sûriye û civaka ew bi xwe bengeha projeya Ewropîn Yekîtiya û ser esasê wê Cînêvê komîteke destûrî hatiye çêkirin û ser wê kar têkirin ê mixabin em dibînin îro ev yerên dawî çêbûn girêdayî rewşa Sûriya em bêjin nêzîkbûn dewletên Erebî re çêbûn hinda em bêjin rêkekî xwestin welatê Sûrî re û ji çareseriya wê re ya me de dibin navên ku tîne gotin û wekû dibêjin تعافî mubekir ku netewên yekbûyî pê dibakê wekit bin nav nedîjin wekû krîza mane krîza siyasî baweriyan de ev tiştê hinê rola wê seranserî welatê Sûrî kêm kê ku îro kêşeke siyasî pê de heye wekû benî. Kekê nîzar egera başbûna pêwendiyan bi Enqere re ku Rûsya gelek hewdana wê yekê dide gelo çi bandorê dikare li pozisyona li rewşa opozisyona Sûriye bike? Berê şwa tim jî em dibêjin du hêzê sereke xwedî bandor di welatê Sûriyê de îro xwe bi cih dike û wilo jî hêzna xetên wa de kar dikin ew jî hêzna herêmî ne wextê ev nêzîkbûn navbera va hêza de rengekî giştî çêbû di baweriya min de ew jî bandoreke wê ser krîza Sûrî ser rewşa Sûrî bi alîkî pozîtîv di baweriya min de jî îro yanî çi nêzîkbûn navbera Tirkî û Sûrî de çêbibe dûrî tefasîlên wê dûrîn xalê nav de cê xwar bikirin di baweriya min de her wê rêkek pê di aliyê çareserkirinekê de ku îro rewşa Sûrî hinekî bêhtir ji hevdû vebê zelal bibe û her yekî bi bercewendiyê xwe mêzên û di baweriya min de ev rewşa îro hê sala berdewam kir û bi rengekî ew rûniştin û ew nêzîkbûna navbera dewlet hevdû wê bandoreke xwe li ser aliyên siyasî dike û di alîkî siyasî de wê guftgû çêbibe û di baweriya min nêzîkbûn aliyê siyasî re rewşê zelal bibe û vegerê ji bercewendiya Kekê nîzar tu zanî ku li dinyayê hemû niha li ser vê grûpa Wagner tê qise kirin beşek ji vê grûpa Wagner li Sûriye û lê Rojhilatiyê Kurdistanê jî heta li Qamişlo jî hene rewşa grûpa Wagner li Rojavayê Kurdistanê li Sûriye çi dibe gelo Rûsya dikarê bandorekê li Sûriye bike got dibin kontrola wê de li vû tevgera Wagner birêve biçe? Kak Cemal ji xwe diberê jê di aliyê nexşa eskerî ya ku li seranserî Sûrî de hate kirin di baweriya min de
رووسیا بوو ئەو بوو وەک دەولەتەکە زەلهێزیاک و کاری بۆ ڕێژیمە سووری هێلگەرێ و پشتگیریاوێ بگێ و نەهێلێ ئۆپۆزیسیۆن یاها ناوا دمەشقێ ناوا پایتەختە سووری دەباوەریامدا رووسا بەلێ دەژی ئەو ڕۆل لە ئیستا ڕۆلا بۆ نەهێنن ئۆپۆزیسیۆن پێش بە هەرێ و ئاریکاری پێڕە ئالیە ڕەوشا سووریدا و ئەو یا ڕاگرد پێشیا چ بەجارێکە و نەتەوینی یەکوی ئانجی ئەنجومەنە ئەسایشە نەتەوین یەک بریارێ بستێنێ لە باوەریامدا جانبێ عسکەری دەژی جانبێ سیاسی دەژی ئەو هێزا مەزبوطیە پشتگیریە ڕێژیمە سووری هێشتیان نەهێشت و سەدەمەکە سەرەکیش کەلەمەکە سەرەکە یا نەهێشت چارەسەریکە سیاسیە بۆ تایبەتمەندیکە سووری سەرانسەری عەقا سووری بڕێوارێ باوەریامدا نەهاژی وێ نەگەینی وەک بەرێ یعنی چی هەبوون و نەبوونێ عەسکەری گرێدایی بە سەر عەردێ هەبن باوەریامدا ئەو جانبێن عەسکەری ئەو گاوێ ولۆ زێدەت باوەریام دەوێ نەوێنە ئاوێتنش بەر ڕەوشا سووری وەکەمە ئانی زمان ڕەنگێکی دیڤە دچێ و باوەریامدا ئەوژی هەوڵ دەنونە تا وێ بکەنە چاستێ بەێ سپاسیاتت کن کەکێ نیزار موسا ژ ڤیەننا لەگەڵمە